Pamirsa di sejroning ngemit stabilitas harga pebuat pokok Nyangre Galungan, Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sucidre mewah sawetara pimpinan OPD Limkup Pemkab Buleleng nyelehin penglimbakang penincapan harga sembako. Bupati Sucidre nureksain ngenenin indik arga pabuat pokok Nyangre Galungan nenten kepanggih panincapan arga sanedahat ageng. Pai ketandani ngawawahin Pemkab Buleleng stata maut saha antuk ngemit becik stabilitas arga pabuat pokok kramane sani kabuktiang ring sajoning Nyangre rahinan ring Buleleng nenten kepanggih wenten panincapan arga sanedahat ageng. Ngenenin indik wentenan stok pangan Bupati Sucidre Masdikayang stok pangan ring Buleleng kantun becik selain saking prakanti Pemkab Buleleng selami puniki sareng makudang-kudang instansi lintas sektoral. Yasri Yuli, Bali TV.